Muraho neza abaduteze amatwi muri aka kanya aho muherereye hose mu mpande zose z'isi, turazirikana ko mutwumva muri uyu mwanya. Amakuru yacu arajyana n'amakimbirane cyangwa se umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Congo, aho u Rwanda rwateguje Congo rugira ruti ntabwo tuzakomeza kwicara. U Rwanda rwateguje Congo nihatagira igikorwa ngo ihagarike ubushotoranyi. Ni mu ijambo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yavuze ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakomeza ubushotoranyi irasa ku butaka bw'u Rwanda ndetse ikanga kurekura abasirikare barwo babiri bafashwe, byaba ngombwa ko narwo rwirwanaho kugira ngo rurinde abaturage barwo. Ibi Minisitiri Biruta yabigarutseho kuri uyu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyibanze ku mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo umaze iminsi utifashe neza. Ni ikiganiro kibaye nyuma y'iminsi mike u Rwanda rutangiye gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubushotoranyi, biturutse ku bisasu ingabo z'icyo gihugu ziherutse kurasa mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, bigakomeretsa abaturage ndetse bikanasenya n'ibikorwa remezo birimo inzu. U Rwanda kandi ruherutse gushinja ingabo za DRC gushimuta abasirikare barwo babiri zifatanije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe ahanini n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Biruta yavuze ko ubu hari kuba ibiganiro byo kurebera hamwe uburyo impande zombi zakumvikana mu mahoro. Ati ibiganiro byaratangiye. Mwumvise ko ejo Perezida Macky Sall yavuganye na Perezida wacu, yanavuganye na Perezida Tshisekedi. Ntekereza ko na Perezida wa Angola arimo kugerageza kubavugisha. Twizeye ko ibiganiro n'uburyo bw'akarere bwashyizweho ndetse na EU. Yavuze ko mu gihe inzira y'ibiganiro yaba yanze ndetse RDC igakomeza kugaragaza ubushotoranyi, byaba ngombwa ko ingabo z'u Rwanda zirwanaho. Amagambo akomeye. Ati gutera ibisasu nibikomeza abasirikare bafashwe nibatabarekura tuzakora iki? Icyo navuze kandi n'uyu munsi nabivuze, tuzirwanaho. Dufite uburenganzira twemerera kwirwanaho. Dufite n'inshingano zo kurinda abaturage bacu no kurinda imipaka y'igihugu cyacu. Igihugu iyo gitewe kiritabara. Ayo ni amagambo yakomeje kuvuga. Biravuga ngo bikomeje ntabwo twakomeza ngo twicare dutegereze ko abaturage bacu bahora baraswa buri munsi. Ushatse ashimute abo ashatse bose, kandi mu buryo navuze mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika i Malabo. Navuze ko dufite uburenganzira bwo gusubiza byo kwirwanaho igihe dutewe. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kurebera ngo batujugunyeho imijugujugu nk'uko bishakiye.
dufite ingufu, dufite uburyo bwose bwo kwitabara. Yakomeje avuga ko icyo twifuza ni uko ibyo bikorwa byahagarara. Turifuza amahoro muri aka karere, turifuza amahoro ku bihugu byose by'abaturanyi, turifuza ko bariya basirikare barekurwa, ariko ubwo ibitero bikomeje umutekano w'igihugu cyacu ugakomeza kubangamirwa, twaba dufite uburenganzira bwo kwirwanaho, kandi muzi neza ko ubushobozi turabufite. Akomeza avuga ati mu gihe u Rwanda rukomeje gushinja DRC ubushotoranyi, iki gihugu nacyo kivuga ko u Rwanda narwo rushigikiye umutwe wa M23 umaze iminsi warubuye imirwano. Ku bijyanye n'ibirego, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Ellen Mukurarinda aherutse gutangaza ko M23 ari ikibazo bwite cya Kongo ikwiye gukemura aho kubigereka ku baturanyi. Ati ntaho